ин духтарони тоҷикро ифтихор аз ҷоизаи Мавзуна Чориева, мушзани ҷавони тоҷик дар бозиҳои олимпии Лондон 2012 ба майдони мардонаи мушзанӣ овардааст. танҳо дар ин толори мушзании кӯчак ва танг дар баробари наздики 100 нафар ҷавону кӯдакон 10 духтар бо идеалашон Мавзуна Чориева мушт ба мушт ҳастанд. Духтароро падарашон мебиёранд, модарашон мебиёранд. Имрӯз дидед ки 8 нафар дар ин кор кардагӣ буданд. Айдам зиёдтар имрӯз бисёрашон наомаданд. рӯзу моҳҳои аввал пас аз пирӯзии Мавзуна дар Олимпиадаи Лондон теъдоди духтарони хоҳишманди мушзанӣ аз 100 нафар ҳам бештар буд. Аммо ҳоло танҳо 10 духтар дар баробари тасмими мушзании худ устувор монда ва тамрин мекунанд. Ман вақте пай Мавзунаро дар телевизор дидам ва ба бокс ҳавас пайдо кардам, завқ пайдо кардам ва хостам ки ба бокс машқ кунам. چند وقت شد مشق میکنی؟ من 3 سال شد که در اینجا مشق میکنم و شاگردی پای Mavzuna هستم. Mavzuna Chorieva همچون استاد ما اونا را قبول میکنم برای اینکه چی زن تاجیک چی بگم обрӯи Тоҷикистона бароштан қафои Мавзуна Чориева дунё моя шинохтун хато намекунам. аммо духтарони мушзани тоҷикро нокомиҳои идеалашон Мавзуна Чориева дар ин авохир, махсусан бохти ӯ дар бозиҳои 17-уми осиёӣ дар Инчони Кореяи Ҷанубӣ дар соли гузашта аз муштзанӣ дилсард накардааст. зеро дар зиндагии Мавзуна Чориева пас аз Олимпиадаи Лондон тағйироти ҷиддӣ иттифоқ уфтод. Мавзуна ба шавҳар баромад, соҳиби фарзанд шуд. ҳамакнун қадамҳои дигар ба сӯи сиёсат гузоштанист. мехоҳад вакили мардумӣ дар маҷлиси шаҳрӣ шавад. вале магар дигаргунӣ дар зиндагиву тасмимгириҳо карьераи мушзании ӯро зери суол намебарад ки медали тиллои бозиҳои олимпиро ҳадаф гузоштааст. имрӯз баъд аз оила барпо кардани ман баъд аз 1.5 соле ки ман варзиш дур шидам, рақибои ман хело баланд шидааст. бояд ман ӯ касоро битавонам баробари ӯ касо шидам. барои бояд ман ҳамавақта берун аз Тоҷикистон машқ кунам ва он чизе ки давлату миллат аз ман боварӣ дорад, ман мехоҳам ин чизро боз нишон диҳам ки занҳо метавонанд баъд аз шавҳар кардан, баъд аз оила барпо кардан ин чизро боз такрор кунанд. барои бисёр олимпийский чемпионе ҳаст ки ин чизро такрор карданд. چرا ما نمیتوانیم؟ امروز که شما نامزد به وکیلی مجلس وکیلان خلقی شهر دوشنبه هستید و بگویید که شما چگونه پیشنهاد شده اید و آیا به سیاست گذشتن شما بر وقت است از نظر خود شما؟ اصلا وقتی که من رو انتخاب کردم من اولا خرسند شدم برای که دیگر دولت‌ها این چیزا هست در فرمانشون است در همه چیزا ورزشکارا است وقتی که ما انتخاب میکنیم این کارا رو ما میتونیم سطح جوانان رو سطح ورزشکارا رو بلند کنیم من خیلی دوست می‌دارم وقتی مشق خود رو دور نمیکنم من به صورت مشق خودم میکنم ولیکن کار است وقتی من رو انتخاب کردن باید من از پای او نشوم برای همین مانع ورزش من نمیشوم من باور دارم که در 2 ماه یک بار در 1 ماه یک بار واقعی به مردم خوبتر است با یک قوه دیگر میگیرد دخترانی که با Mavzuna تمرین میکنند قهرمان‌های تاجیکستان در رشته مشزنی در وزن‌های مختلف هستند. اما سرمربی تیم منتخب بوکس تاجیکستان 100% مطمئن نیست که کدامی از این دخترها برای دریافت راهخط بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو آماده باشد. تنها Mavzuna Chorieva است که برای راهخط المپیادای ریو د ژانیرو تلاش خواهد کرد. ولی قرار است 3 نفر از این دخترهای مشزن تاجیک بر اضافه Mavzuna Chorieva در ماه می سال جاری در مسابقات قهرمانی جهان در تایلند شرکت کنند.